Eno minuti molk zapadle v prvi svetovni vojni. Un minuto di raccoglimento per i caduti nella prima guerra mondiale. Slava, gloria. Datum in ura prvega uradnega polaganja vencev Republike Slovenije k spomeniku slovenskim vojakom na Soškem bojišču v spomin v Doberdobu 11. november 2018 sovpada z datumom in uro, ko se je pred 100 leti s podpisom premirja v francoskem kompeniju uradno zaključila Prva svetovna vojna. Dovolite, da ob tej priložnosti pozdravim vse prisotne, poleg tega pa, da se iskreno zahvalim Koordinacijskemu odboru Republike Slovenije za polaganje vencev, Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in še posebej novemu ministru Petru Jožefu Čestniku, ki je danes tu prvič med nami, ter Generalnemu konzulatu Republike Slovenije v Trstu. Vsi so podprli naš predlog, da se vključi spomenik v slovenskim vojakom Doberdobu v uradni protokolarni seznam slovenskih spominskih obeležij za polaganje vencev. Nadvse pomemben protokolarni akt, ki je v skladu z našim pozivom slovenski, kulturni, politični in državniški sferi, da ta spomenik v Doberdobu kot spomenik bazoviškim junakom, spomeniki enobeja, pa tudi ostala kulturna obeležja, tako pri nas med Slovenci v Italiji, kot na avstrijskem Koroškem in v Porabju na Madžarskem, sodijo v zakladnico kulturne dediščine celotnega slovenskega naroda. Današnja slovesnost je povezana s prižigom luči miru, ki ga s sodelovanjem slovenskih državnih organov prirejata Kulturni dom v Gorici in občina Doberdob s pokroviteljstvom Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Sveta slovenskih organizacij in fundacije Poti miru iz Kobarida. Predno prepustim besedo gostitelju, dobrodobskemu županu Fabiju Vižentinu in nato ministru Petru Jožefu Čestniku, se želim zahvaliti za sodelovanje domačemu pevskemu zboru Jezero, ki ga vodi Zulejka Devetak. Čutim ob zaključku dolžnost izpostaviti dejstvo, ki je lahko le v ponos naši skupnosti Slovencev v Italiji. Spomenik v Doberdobu je bil odkrit oktobra 2016 in slovesnosti sta se udeležila predsednik Republike Slovenije in Italije, predsednika Republike Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. Dogodek je v prvi vrsti pomenil uresničitev naše dolžnosti, da se poklonimo slovenskim vojakom, ki so se borili na soški fronti. Istočasno pa je to tudi neposredno človeško doživeto povezalo predsednika Mattarello s slovensko narodno skupnostjo v Italiji. Prejšnjo sredo sem s prijetnim zadovoljstvom na televiziji zasledil, da se je italijanski predsednik z ljudsko preprostostjo srečal z albansko manjšino v Kalabriji. To je nov znak za italijansko družbo, v kateri na jezikovne manjšine narodne skupnosti odigrajo novo konstruktivno vlogo kulturnega sobivanja različnih. Doberdob je torej pomenil tudi z tega vidika pomemben temeljni kamen novih pogledov na vlogo narodnih skupnosti v Italiji, oziroma da tudi jezikovni pluralizem predstavlja temeljno osnovo naše demokracije. Zatorej na izpred spomenika slovenskim vojakom v Doberdobu, natanko po 100 letih konca Prve svetovne morije, naglasim, da naj si narodne jezikovne skupnosti v tem novem tisočletju prevzamejo odločno vlogo stavnih zastavonoš miru v svetu. Un cordiale e doveroso saluto a tutti voi qui presenti, davanti al monumento in memoria di soldati sloveni sul fronte dell'Isonzo. Spoštovani visoki gosti, dragi občani in še posebno dragi prijatelji. Minilo je stoletje pred koncem ene izmed največjih tragedij, ki smo jo doživeli v človeštvu.
Tragedija, ki prav na tej zemlji je ustvarila vdove, sirote in pobrala na desetine tisoč življenj. Gospodje, to je bilo strašen čas. Čas, kjer evropski narodi so bili eden zoper drugega. Čas, kjer stara sovraštva so živela in terjala življenja. Ko pogledamo na vse to, kar smo dosegli v enem stoletju, smo vsekakor lahko v Evropi ponosni. Ker res, prva svetovna vojna je dala tudi vzvod za večje tragedije, vendar v stoletju časa smo bili tudi marsikaj sposobni doseči. Kaj smo doseči? Dosegli smo mir v Evropi in to prvič v zgodovini. To je dosežek, na katerega smo lahko vsi mi ponosni. Saj so sovraštva, ki so trajala stoletja, šla mimo. Dosegli smo določene dogovore. Sovraštvo se počasi začenjalo spremenjati v spoštovanje in spoštovanje počasi v prijateljstvo. Na vse to smo lahko kot Evropejci ponosni. Sicer smo dokazali tudi celemu svetu, da tudi najhujša sovraštva so premostljiva. To smo mi dokazali. In prav tu, v Doberdobu, v slovenskem zamejstvu v Italiji, smo dokazali, da se lahko med sabo spoštujemo. Da Italijani in Slovenci lahko živimo skupaj, lahko spoštujemo kulturo in jezik drug drugega. Lahko sobivamo s tem, da gradimo mostove v Evropi. S tem, da ustvarjamo prijateljstvo, s tem, da sodelujemo na kulturni ravni, s tem, da konec koncev smo sposobni tudi gledati na prihodnost skupaj. To so pravi dosežki za našo skupnost. In to, da prav tu smo postali pravi laboratorij sožitja, nas lahko res ceni. Zakaj? Zakaj, ker od tega, kar smo mi naredili, se lahko tudi drugi nekaj naučijo. Lahko tudi drugod, kjer dan danes, nažalost, vihra vojna vihra, lahko ustvarijo mir. Lahko pogledajo, da je mogoče živeti med sabo. Lahko pogledajo, da kjer so bila tudi trajna sovraštva, je prišlo do miru. In to naj bomo, to naj bo ta cona, se pravi zgled za druge predele po svetu, kjer nažalost miru še ni in živijo naprej še stalna sovraštva. Naj pogledajo na nas zgled in naj tudi mi nekaj jih naučimo, da mir, spoštovanje in prijateljstvo so mogoče kljub vsemu. Hvala vsem, da ste danes tu. Hvala vsem, da vsekakor spoštujemo določen spomin, vendar na tem spominu ne ustvarjamo nekrotičen kult. Temveč spominjamo na vse to, naj bo to le vzvod, da se nekaj takega ne ponovi. Hvala. Illustri ospiti, stimati cittadini, cari amici. 100 anni fa, su queste terre, abbiamo vissuto una delle tragedie più grandi dell'umanità. Una tragedia che ha generato vedove, orfani e che su questa terra ha lasciato un'infinità di sangue. Spoštovani, lep pozdrav na ta zgodovinsko izredno pomemben dan. Celo nebo se je malo odprlo in zajokalo nad morijo, ki se je zgodila tukaj. Pomembno je, da ne pozabimo tega dneva žrtvovanja ljudi, tako vojakov kot civilnega prebivalstva v obdobju Prve svetovne vojne. To naj bi bila vojna, ki bo zavedno končala vse vojne. Kakšna slepota je človeka. Niti pa polna 3 desetletja niso minulo, ko je svet ponovil to morijo. Egregi signori, care signore, un cordiale saluto in occasione di questa giornata storicamente importante. È importante non dimenticare questa giornata con la quale andiamo a commemorare il sacrificio di soldati civili durante la Prima Guerra Mondiale. Questa avrebbe dovuto essere la guerra che avrebbe posto la parola fine a tutte le guerre, ma la cecità dell'umanità non aveva limiti.
Nemmeno 3 decenni dopo questa tragedia si ripresentò. Kot vsi vemo, ta dan obeležuje poseben čas, ko so topovi na bojiščih Prve svetovne vojne, vojne, kot že rečeno, naj bi končala vse vojne, končno utihnili. Come ben sappiamo, oggi andiamo a commemorare una giornata in cui i cannoni sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, che avrebbe dovuto essere l'ultima, cessarono di sparare. Kot narod, Slovenci, pa tudi naši sosedje v Italiji in Avstriji, redno polagamo vence na žrtvenik ljudi, ki so pokazali neverjeten pogum, iznajdljivost in vzdržljivost vsem grozotam in trpljenju navkljub. Noi sloveni, analogamente a quanto fanno i nostri vicini italiani ed austriaci, andiamo a deporre corone a coloro che hanno dimostrato un incredibile coraggio, un senso di astuzia e tenacia nonostante le tragedie e le sofferenze che hanno dovuto subire. Spomin na te junake redno počastimo z minuto molka. Zgodovinsko je bilo dokumentirano, da je ta človeška norost mobilizirala okrog 70 milijonov ljudi. Noi andiamo a ricordare questi eroi regolarmente con un minuto di silenzio ed è stato storicamente documentato che questa pazzia umana ha mobilitato circa 70 milioni di persone. Posledice v številu človeških žrtev so neverjetne. Skoraj 13 milijonov ljudi je bilo žrtvovanih v tem absurdnem konfliktu. Mogoče je, da skoraj 1/3 teh žrtev nimajo obeležja in ne vemo, kje so njihovi grobovi. Le conseguenze in termini di vite umane sono state catastrofiche. Quasi 13 milioni di persone sono state sacrificate in questo assurdo conflitto e probabilmente 1/3 di loro non ha nessun monumento a loro dedicato e non sappiamo nemmeno dove si trovano le loro tombe. Ob obletnici premirja leta 1918 se spominjamo vseh borcev na Soški fronti. Mojster slovenskih besed je nesmiselno vojno vekovečil v svojih pesmih. France Prešern vodil krsto pri Savici z besedami Slovenc že mori Slovenca brata, kako strašna slepota je človeka. In occasione dell'armistizio del 1918 ricordiamo tutti i combattenti sul fronte dell'Isonzo. Il sublime maestro della parola slovena ha immortalato l'irrazionalità della guerra nella sua poesia Introduzione al battesimo sul fiume Savica. Egli ha scritto: lo sloveno sta ammazzando il proprio fratello sloveno. Che cecità nell'uomo. Mir in svoboda ni nekaj, kar je samo po sebi umevno. Mir in svoboda nista poudarjena. Današnji časi napetosti v svetu, polnom nepredvidljivosti, je nujno, da se spomnimo skupne zgodovine in ne pozabimo teh strahovitih dogodkov izpred 100 leti. La pace e la libertà non devono essere mai date per scontato. Esse non vengono mai regalate. Al giorno d'oggi, in questo mondo pieno di tensioni, dobbiamo ricordare il nostro comune passato e non dobbiamo dimenticare le tragiche vicende di 100 anni fa. Slovenski himni so besede pesnika Franceta Prešerna. Živi naj vsi narodi, ki jih repene dočaka dan, ko kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. L'inno sloveno comprende le parole del poeta sloveno Franze Prešeren. Evviva tutti i popoli che il giorno anelano a veder, che ovunque splenda il sole, all'odio e liti ponga fin, che in libertà ognuno vivrà e amico con il suo vicin. V 21. stoletju živimo v združeni Evropi, torej cilj je sožitje, sodelovanje in spoštovanje sosedov in naše skupne različnosti. Ohranjevanje miru naj bo skupni cilj tako nas v Republiki Sloveniji, kot tudi naših sosedov in partnerjev. Le tako bomo bodočim rodovom omogočili obstoj in razvoj. Nel XXI secolo viviamo in un'Europa unita, quindi l'obiettivo è la convivenza, la collaborazione e il rispetto dei vicini e delle nostre comuni diversità. Mantenere la pace deve essere l'obiettivo comune sia della Repubblica di Slovenia che dei nostri vicini e dei nostri partner. Soltanto così riusciremo a garantire l'esistenza e lo sviluppo alle generazioni future. Nikakor pa ne smemo pozabiti žrtev naših prednikov, ki so za mir dali svoje življenja. Slava jim.
E in nessun caso non dobbiamo dimenticare il sacrificio dei nostri antenati che hanno perso la vita per la pace. Gloria a loro.